Kepo. Anong event dito pansing po nipo? Chini manal dong. Amen patam riang ko nalito jong body ka mami. Kumalo balong chini ma. Chini ma. Ning titi tu di. Nihang ni jang pen kumalo ni galong chi. Kepo mandeng anong e. Alang lis kami kaki langsung. Arna mahir cubebe, cepaduk paipe, alang liladat kantilan sulong anwang pen, hirjir kihir pen alang lian, mina ningat klong pen, ipacong abang so hirjir kihir pen alang li, amen sida liladat niltum long poning lo, masih alang lian kopai me pinglo, masih niltum sida alang ifan kai kita, karena mahir cubebe padu verna, lasi nili cupa poning tung nilitum labang tunung ipajir ponji. Itu Deputy Director, Department of Tourism, Karbi Anglong Council, Sir Mir Sengve, please come on the stage. Hello, we are ready to Labangso nung ikilampon lagi, kolonga hawarpe, Sir Bijoy Rongha. Kelong pun ige, ketu manongi, sorry, kem manongi. Masih alang lipat. Ada siapa? Tuh pekelang poninga. Lapa mobil ini tuh, apoy nama, isinya nama sini itu, bahini emang kudu pandil itu nongi, pasir pon ikan koklo. Lagi labang so nongi, pasir pon ini labang so, hotel orang pon ini tuh. Karbi Anglong Council. Okay, chini mana do? Anyone knows? Malo long jige? Lagi dena long ahawar pe. Boloram. P la pen last ke it R. Amen kicing si amen ke P. Kaidel ke lagi R. Malo? Turbo mo cholo. Yes, definitely. Please come on the stage. Audience, congratulations to him for getting the third. Lasi labang sonong ipasir ponci litum kacing online sir, the Lieutenant ACS Joint Secretary Karbi Anglong Council. Kami dah ada cakap kita. Lasi labang sonong kemana belum sih kita? Anyone knows? Guess करिए. इसको मिल सकते हैं ये प्राइज. ऑडियंस की तरफ से बोलिए प्लीज. कोई है? अमेर के किचेंगा खोर के आर इजूद सी सरनेम मांगे ताकल मांगे पी माला. Come on the stage. Karbi Anglong Council to come on the stage. Mr. Ritesini, please give a round of applause, please, everyone. Okay, kitchen, ame kya lage? Yes, lapan. A title lage? Yeah. Anyone? Exactly. He's from Botor. Ana Kelopen. Botor is one of the most interior places of Karbi Anglong. He dumped a very successful. Congratulations. Alang lielo Subas Kiling from Botor. Alang lielo lagi panturu par pick kanji itu. Alang li Botor besi ke bayi lo.